September ni somni pakua sang ni somni pali cholni ania bazar thlir tu te chibai ule zirtop zan khan Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chon UN General Assembly a thu asaya Israel thil ti dem tu te chu na takaron chang le tin United Nations Paul me po asoi sel sia mayani athu soi hi asoi angin kan han let linga in ngai thateng Mr President thiandu takte u kumina hian ron kalkatum lova kan ram chu indawin kan buai meka kan nun na turin theitop kan chu meka ni mase he do sana thu soi tu tam takin karam ju do ta puwa thudik lo manga min chir the wangin ron kala thudik ron puan hi ka du le ta a kami te ayo thu soi turin ka ron kala ni karam ta na thu saya thudik puang chuak turin ka ron kala hei hi thudik chuani Israel hin remna le muan na zonga Israel hin remna duwa Israel hian remna siam to thina asiam le bokang chuti lai chuan min chinral vek du mel manun rong kan ma chon meka anni laka tang hian kan in ve na nga yani heng tual that tunun rong kan mel ma te hian min ti chiat chau an du lawa kan zawai hian nun ron na le fir fiek na hun thima min roi kir le antumani nikuma he hmun a thu ka soi khan englai po a du than tur dik kumsang tam tak liam ta ram tiam kan lu don laya mosian min chop sak kha ka soi to a mosia chon kan thil ti te chon kan thla lo la kal le zel te kan hlan chon tur a hril thu le antanamal somna le an chian ni thei du thlan tur min chop chu sakani chu du thlan na chu voina hian kan ma chopin na oma arab le judami te inrem taka kan om theina tura mal somna ti chetura iran an chia chu kan ma a om bokani ka thu soi nu lok khan ka soi mal somna kha chiang le fi zokin aron langani kha Saudi Arabia le Israel inkara inrem na chu nai taka a oma ma se October ni sari aron thlenga pickup truck le motorcycle mangin Iran pui Hamas fir fiak te chu Gaza tangin Israel rama anron kala beisi pha ngai lo su sol na le nun ron na thil chu anron titani poisak nei mi alowin mi sang khat zanni anron thata meiche te pong sualin an thata patlinglu antana nausen te chu anung chungin an hala nausen naupang nu le pa pitar putar chung ko te chu an halmang veka nazi howin tha chimi tuma an beinang che khani Hamas te hin ram sang mi le sa zani somnga pakhat an mana Gaza le hnuai tan in thima an khunga Israel chon heng mitang te jinga za somnga pali chu kan hruai kir le to a chung jinga za som pasari te chu dam takin hruai kir an ni tunala tang te po hi an zawaya kan hruai kir le vek ma chuan kan chol don lo ti ka tiama cheu tuna po hian Hamas te mi hren chung te engemaw zat helaya hian an oma handing te u kan jinga pakhat hi Elis TV ani Stevie Fapa idan chu Nova Music Festival a kal lai manani a athil sual ti chu Music Festival a kal khani heng tual thatu ten omte hian an hruai luita ni Kobi Samirano afapa Jonathan chu tha sakani a arwang chu leinhuai tan ina Gaza fir fiak ten tanela an hreng niamole Salem Ultras a unau pa Arab Israel sipai huai sen Muhammad po tha ania arwang chu Gaza lakani a chutiang che in ifat haimana fanu in bar po music festival a rong taka tha ani kanjinga Sarin Sarabi po a om a unau po yasi chu tha sakani a u eli po Gaza ren mekani kanjinga hian kibbutz nir osa cheng Itzar Lifsitz po a om kibbutz chu firfiak te hian an sop chhevekani van nei thak takin anu Yehovet chu kan chan chuak theya ma se apa obet chu Hamas firfiak te hrem hun lei hnuaya ala om mekani in mangai te chu kan hruai kir le vekang ti ka tiam non le cheu he mission thiang hlim hi kan zo fel ma chuan kan chol lawang thian du takte u October ni sari an chia chu Hamas ten Gaza atanga Israel an run khana intrana ma se heta hian a top mailo Israel chu a inve na nga ya Iran malak na wangin hun sang paruka indona ma chon bokani October ni riat khan Lebanon atangin Hezbollah ten min beya khami hnu khan kan ram kho sang mi puite le kan fa te beina turin rocket sang riat chuang an ron kap to ani kar ni aliam le hnuwa Iran tran pui Yemen rama om Houthis te chuan drone le missile mangin min bei ve boka heng zinga zani somnga te chu Tel Aviv kho pui beina ni a nimin lok thleng khan min la be ani
Syria le Iraq a Iran Shiat sipai te chuan kum khat liam ta chung khan voi tam tak Israel an bei bokani Iran puina mangin Juda le Samari rama Palestinian firfiak te chuan Israel ram hun rang ranga boina le harsat nan siama chuba ka chuan April tha khan avoi khatna ni turin Iran chuan an ramatang ngein Israel an ron beita a drone cruise missile le ballistic missile zathum zet mangin min ka pani teran khopuya omshwai tu nun rong te hena ka thu cha chu hei hi ani min ka chuan kan kap veng cheu Iran rama hian Israel ban sei takina ban phak lo khoi mun ma a omlova Middle East pumpuya hian kan ban phak lo a omlo taltura shwai beram angkha kan ni lo Israel sipai te hian huai sen na le mani inpek na ro pui tak nen an beile dona he assembly le he hall pon om khovel mishing te hena ka thu cha chu hei hi ani kan hne zel don ti hi thian du takte u Iran laka thuang sari indona hian Israel chu kanin veng zela mal somna le an chia inkar rin chu tun ma zong a in na fi azoka he me phi ni kuma ka ron ken chu khani a mal somna me pani he me pa hian Israel le athurwal pui arab te chu leilunga Asia le Europe Indian Ocean le Mediterranean Sea inkara thlunzom tu ani ziate langani heta hian rail kong kan siamanga energy pipeline kan phumanga fiber optic cable kan thlunganga mishing tluk le ding on ni zette tan mal somna ani donani heme pani na hi en le ula an cheme pani thung Iran in firfiak na manga Indian Ocean le Mediterranean Sea adai dan na le athun zom na me pani a Iran malak na hian tuipuya khovel in tlo pona dang chatani sumdon na dang chata hemi huam chunga om nam te chu ati chia a makta duai tel te chu rathei na khura anuk lu tani ale lama mal som na le malam be seina a oma ale lama malam hun thim le beidon thlak a omani he an cheme bi Israel tan chawa an chia emo inti ni chuan in ngai tu non le anga yang Iran malak na hi ti to pani lo chuan Middle East ram zong zong ta na hlau om takani a Iran hian an thil tum hi Middle East pi alam thlenga the dar an tuma wangin khovel mundanga omram tam tak tan po a hlau omani Iran hian khomwal pui panga a firfiak in zom khom te tran puya khovel pum pui wangna turin nuclear bomb vo na tur ballistic missile a siamani hun rei tak chung khovel hian Iran thil ti hi angai zama aram chung mi puite an obbe na te ramdanga be na te chu khovel hian a mu ka nani hengai zamna le hriat thiam na hi atop turani heram hoi thu nei na lakatanga tal chu tum Iran mi pui hoi sen te hi khovel hian thei top chu in kan tran pui turani Iran in ramdanga be na ti top tur hian sarkar tha te chuan Israel an support ringot tur anilawa Israel malak na hian an tel ve turani a Iran nuclear ral thuam siam mek ti top tur hian Israel malak na intel ve turani UN General Assembly le Security Council a hian ngun takin kan ngai tu atrulang UN Security Council in Iran la hrek na kha chunzom le turin karota Iran in nuclear ral thuam ane lo na turin kan zawai hian thei top kan chu angai ani kumsom chuang chu Iran nuclear program chungchang hi khovel hriata ka soi to a kan hmalak na wangin he program hi ti muan ani a ma se kan la ti top lo Iran chuan tuna hian a nuclear program hi ral thuama man atum mek ani inram thewa him theinan le khovel pumpuya remna le muanna om theinan Iran in nuclear ral thuama nei kan phal turani lo Israel chuan hemiatan hian a thei to ba chu zelang ti ka tiama cheu ti chuan thian du takte u kan ma zona om hi chan ol sam takani kamep mu tir cheu pahnia khan khoizok nge kan ma hunata na thazok Israel le kan tho pui arab ram te ba ka khovel pumpui tan mon na le mason la ta na malsom na thlen tu ani donem nge Iran le athu nuai om ten muntina boina le tual thana an chia an the dar kan du zok Israel chuan thutluk na kan siam to a malsom na kan thlanga kan then om arab tenen in rem na le tho ho na thra kan siam meka chuti rol chuan mon na ti chiat tum fir fiak te chakna kan beilet mek bok ani kan IDF nula le tlangwal huai sen te chuan kum khat don chu Gaza ro lo rel to tu Hamas fir fiak sipai te chu omzenei taka bein natakin an nuaya October ni saria Israel bei ani lai khan Hamas fir fiak te hi mi singli don an ni a rocket sing khat sanga zet an neya niwe khopui le hnuai kong ai lian zok
mel zathum som nga zita thui lei hnuai kong ral rel na hmunata na an man beran nei bok kum khat arala IDF te chuan heng fir fiak zinga azat ve ai tam chu an thatin an man to a an rocket ral thuam te po za som ko ai tamma an ti chia a antanel network poimo te po an ti chiat sak bok ani sipai te na tang chuan Hamas fir fiak battalion somni palizinga somni pathum vel zet kan noi bo to ti na ni Hamas ladam te hi thatho thei to mi alwa no ria ne na puan kan tum meka fir fiak commander poimo te thur chuakin fir fiak te mun poimo le man ruala om te po kan ti chiat sak zel bok chuti lai chuan kan mission poimo ber chu mi hren te hruai kir ani renga chu kan mission chu kan zo ma chuan kan chol lawang tuna chuan thian du takte u Hamas te thil ti theina chu na satakin ti chiat ani to a chuti chung chuan heng fir fiak te hian Gaza ro an la rel thei chewa Gaza tan puina petura kan lu tir te thil pek chu lo ruk sakin man to tak takin an hral le a an mi te ngei hne na tanga poisa tam tak chu sakin chu mi mang chuan an in ti hausa a an ei tu ru khol te chu man to taka hral ro an rel mek ani hei po hi atop tur ani a atop theinan ma kan la mek bok ani hetianga kan ti chan chu thil hote ani Hamas te hian ro an rel zel chuan an in ti chak thar le anga Israel bok min bele thin dona chutiang tur chuan ma an la a chutiang tur chuan thu an tiam bok ani chu wangin Hamas te hi an ral ngei tur ani top mai Hamas te la om zel tura du tu te hian han ngei to te u indo zo huna Gaza om dan tur hi ngun takin ngei tur u indo pui pahni na hnuwa khan tlom ta natji te kha Germany din tharle tura anom zel phalsak ni ta se engtin nge niang chutiang chu ngai tu angam po ani lo chutiang chu ni ta lo renga tuna po hian chutiang chu a thleng tur ani lo chu Israel in Gaza in dona azo hnuwa Hamas te an tel ve zel kan rem ti lo na chanani Gaza hian ral thuam keng le fir fiak om to lo sela tuna kan in dona hi in dona hnung ber ni to se ti hi kan du le kan tum berani a Gaza mi puiro rel na om theya remna le mon na hnuaya kan chen ho theina na mala turin kan then omram te le kan tho puiram te ne na tho ho kan in pe ani mi hren te chungchanga he ka thu cha hi an ma ni hreng tu Hamas te hian lo hero se ron chuara u voina nungdama la om te chu nungdamin an ron kir turani boral to te po an chung te hne na an ruanga thleng turani ang voina helai an chung te om mek le Israel rom om mek te po in an hmangai ti tan thlan siam saka an hriat reng na tur hmun an siam saka ngai thian du tak te u he in do na hi atop ngal theya chutiang tur chuan Hamas te hi an in peka an ral thuam an da a an mi hren te an chu vek angai thung chutiang ani lo chuan kan bei zelanga hne na kan chan ma chuan kan chol lawang hne na dik le chiang tak bak engma dang a om lo Lebanon lama po Israel chuan Hezbollah te kan hne turani tunlai khovel a fir fiak po lian beran ni a khovel mun sang sanga puan in nan kaya bin ladena pol te ti lova American le French mi te that nember anni he pin dan chunga om mek ram sang ai wa local te khole tuipo tam tak an thata kumsom ni liam ta chung khan na satakin Israel an bayani ni kum khan October ni saria Hamas ten Israel an run nuwa Hezbollah te hian Israel an bei ve ngala hei wang hian kan ram mar lam ram ri hnaya om Israel mi sing ruk chuang te chuan anin le lo chu sanin kan ram nge aral tlan an ni pha Hezbollah te wang hian Israel mar lam khonom tak tak te chu tuna chuan khoram achang zota he thil thleng mek hi America rama thleng tur anga ngai tu turin ka du chewani fir fiak te wangin El Paso le San Diego te hi khoram ni ve ta se han ngai tu te u ti chuan engchen nge America sarkar hian chu tiang chu angai thang ti inzot te u ni khat po in tor thei ka ring lo chu ti lai chuan Israel chuan kum khat don kan tuara sin voina hian atok ta ti soi turin karon kalani ral hlawa tlan cheme kan mi te him taka an chen na in an lu le ma chuan kan chol don lo kan ram mar lam ram ria fir fiak anom reng kan rem tilova October ni saria tual thana ang kha thlen le kan phal lo UN Security Council resolution sang khat zasari pakhat na Hezbollah te hian kan ram ria tanga an sipai te thiar son tura hriat tir an ni a
ma se kum som pariat chung zet Hezbollah te hian UN resolution hi an zom du lo ani in thierson ain kan ram rian ron nai sau zoka kan ram le kan mi ten be theina turin arukin lei hnuai kong an siama kan ram kho sang te chu rocket mangin an kap thina ni heng rocket le missile te hi sipai hmuna da lovin skula te damdoina te mimal ina te an da a chung hmun atang chuan min ron kap thina ni hetiangan tia wang hian Lebanon civil mi te po din hun hlawom taka an da ani chauka missile an da a garasa rocket an hunga tunkar khan Lebanon mi puite hena po kasoya Hezbollah ten thina thang an kam mek chu chosan turin ka hriat tira Lebanon hi Hezbollah ho tu pa Nasrallah an ram sheom taka siam phal su nangma ni nen kan in do lova in ram hruai koya kan ram ti chet tum tu Hezbollah te nen kan in do ani ti in ka hrilani Hezbollah te hian in do na ko ngan zo chung chuan Israel chuan du thlan tur kan nei lo Israel hian kan ta na hlau om ti bo tur le kan mi te nan in an lo le theina tura mala turin dikna fam kim kan neya chu tiang chuan ma kan la me kani kumsom thum chung zet Iran puina manga an chek khol to Hezbollah te rocket tam tak chu tunkar chung khan IDF te chuan an ti chia a Israel thi sen mai ni lo American le French mi te thi sen chho tu an sipai senior commander te kan tha sak boka an ayo tu te le chumi te ayo tu te thleng chon kan thur chuak zela kan thil tumal hotlin ma chon Hezbollah te po hi kan beizelang thian du tak te u khovel ti boy tu fir fiak ti bo tur hian kan in tiama ma se Middle East thermal somna chang tur chuan kumli liam ta a Abraham Accord manga kong kan sial kha kan zo chun zom atulani apoimo ber chu Israel le Saudi Arabia in kara in remna nei hi ani Abraham Accord manga mal somna kan don mek te thlirila Israel mi makta duai tel in Saudi Arabia le Gulf ram chung boruaka Arabian Peninsula an thlo huala sumdon na thil sang kalpuyani dan te hi Saudi Arabia ne na remna le monna in mal somna thlen hi in ne na ka soi in remna chuani kan ram pani in kara himna le mason na thlenanga helai bia sumdon na le khwal jinte tan mal somna ni anga Middle East le khovel pum in kalpo na mel atidang lam vek don ani ram pani te hi energy water agriculture artificial intelligence le thil dang tam taka kan thokho theyang chutiang in remna chu khovel chanchina thil poimo takani ang ti ka soingama Arab khovel le Israel te inkar siam tha anga Islam le Judaism inkar ching felanga Mecca le Jerusalem inkar nuk nayang chutiang remna nei tura Israel in pek lain Iran le thui hruai te chon ti bor ban tum ngar thungani chu wangin remna kan nei thuai hi Iran ro manna ti hlo chamna thaberani chu remna chu Abrahamic Alliance zau jok din nana lungphum poimo tak ani dona chu alliance a chuan US Israel le kan tho puimek Arab ram tele Saudi Arabia baka remna mal somna thlang tu ramdang te po antel theyang Middle East a himna le mason na thlenanga khovel pumtan mal somna ro pui tak ani bokang America puina le hruaina mangin heavy zon hi mitam tak be sei aya ma ati hlotlin theyani karinga Israel Prime Minister kani angin kati thei chin le kati tur ti lo kanei lowang he hun rem chang hi kan zawai hian kan liam tir tur ani lo thian du tak te u Israel chuan du than na kan siam fel to a remna le muanna mason na kum lo thleng tur chu kan be seya Iran le an thui hruai te po in du an thlang fel to a an ni chuan hun thim fir fiak na le in dona an thlang ani he huna hian zo na ka zo du chewa enge in than ve don in ram chu Israel lama atang donem mi puiro rel na le rem na lama in tang donem nge dictator nun rong tak ro rel na ma niram mi puite rap shuala khovel mun sanga fir fiak thondar tu Iran lama in tang jok don he thale chia in dona hian du thlan na chiang lo om theilo Israel lama I chan chuan nangma ta ni tang ngal ti na ni e keima ni kan in veng meka chuti lai chuan kan mel ma in trom laka kan in veng bok tharum le fir fiak na manga kan nun phung min ti che sak tum tu te kan dowani chu wangin he thila hian hriat thiam lo tur om lo chungin van doi thak takin he hol chunga le ram sanga du than tu hre thiam lo an la omani thatna chu sualna angalan tirani a
sual na chu thatna angalan tir ani bok heril rule lo na wang hian mi tha chimi tumtu kan hmel ma te laka kan in ve na wangin Israel chu midang tha chimi tuma pu kan ni a Gaza Palestinian terror drama thi tir tuma ICC prosecutor in min pu ti po kan hria heng thil te hi in pu na om zanei lawani Gaza a eitur ton nuai sari lu theinan ma kan la a chu Gaza om mi pakhat zeltan ni khata calorie sang thum chuang dai ani civil mi te bi tuma pu kan ni bok poisoi lo pakhat a thi po kan du lova chu tiang thil thleng chu vandoi na sa tak ani chu wangin kan mel ma te hian civil mi te chu in phen nan an hang reng chung po in civil mi te torna thlen lo the ang berin ma kan la a Israel sipai te aya civil mi te torna thlen lo na na ma la na sa hi anom lo le khaziek kan tha ka text message kan thona mi makta duai tam tak phone mangin kan bia a civil mi te nan tor lo na turin thei top kan chu ani chuti chungchuan Israel malak na dawa intifel taka kongzo tu te anom zela heng ho hian Iran pui fir fiak te an support ani ti an hrethiam lo ani heng fir fiak te hian an rama kongzo tu te an kap hluma an lu an khu lo wangin an meichia te chu an thata ko thler lun la ya gay te an khai hlumani US Director of National Intelligence Soidanin Iran hian Israel ramanuar te tran puina fui por thina tuna he building pona pungkho mek te po hi Iran puyan ni lawang ti tuin nge soi thei thian du tak te u kanram ko pui diktak Jerusalem a kum sang thum liam ta ro rel tu lal Solomon Khan in riat chian thu pakhat alo soi to a ni hnuaya thilom te zinga hian thil thara om love alo ti ani van thengrenga kan jin to a thil siam bul thut kan riat fia to a artificial intelligence kan soi to lai hian mi then khat chon lal Solomon thu soi hi kan hnia kal mai thei ma se thil pakhat hnial thei lo om United Nations a hian engma thil thara lo om lo ti hi kum sang kha zakwa somria le pali kum somli liam ta khan Israel ambassador to UN ni in avoi khatnan he do sana hian thu ka soya ka thu soi voi khatna khan UN member atanga Israel pe chu du na hnialin thu ka soya ni kha kum somli aliam le a angai te in Israel du lo tu te hnialin thu ka soi le ta me ka ni hi tuntruma hian tunge amazing hlap tu Hamas an ni lo Abbas ani Palestinian Authority President Mahmoud Abbas hepa hian Israel nena in rem madu thu asoya ma se October ni saria thil thengrap thak tak kha aladem du mi lo Israel mi le American te thattu fir fiak te hena makta duai tam tak ala pe zelani in tha hnem le kan pe hnemang cheu ti chu athu puyani Abbas hian Israel om ve shim hi adu lova Israel chu a in ven po arem ti lo chuti lai chon hei che hi an ni poin an chan tur ani ve tho in ven thei lo chuan inom ve thei lo ani mai kan thren oma phei chuan ani le zual kum somli liam ta a he do sana ka din tum khan Israel pe chona tu ra ro rel du tu te hna thian te u in kong kabula poi khoi tum om mek te kha ngai ven ro u katia voina po hian President Abbas baka Israel pe chwa du tu te hna ka thu cha chu hei hi ani in kong kabula poi khoi tum om mek kha ngai ven ro u Jewish state chau thur chuani fo hi United Nations mai balna ni chun zom zela pol za om tang ni thin kha kovel mun sang sang om midik te mit hmuwa rin hlel anita a chuti lai chon Palestinian te tan chuan he United Nations in thim hi an khotwal ro rel na mun ani mekani juda te huat na tuinu lipuya hian engkim maya Jewish state du lo na le pu mo na thin lung a piang ngal ti an hrechianga Israel huat na khotlanga hian thudik lo po ni se adik ti tu te lamtrang an buk arit zelani kumsom niam ta khani wen General Assembly a hian khovel ramdang zong dem na resolution bel khom ain Israel dem na resolution atam da izoka aletin atam zok hialani kumsang ni som palia tang khan UN hian Israel dem na thu hi voiza somsari palia pas to a chuti lai chon ramdang dem na thu hi voi somsari pathum che ala pasa hei bak a on lam nei hi a om don em ni UN hian nui atizani ti chuan voina in thu soi ngai thak zong te kha Israel dem na vekani Gaza chungchang ani lo Israel chungchang ani englai po in Israel chungchang ani zel
Israel lo piang ve shim chung chang hi ani hei hi ka hrila cheu Israel Jewish state hi ramdang anga enani ve ma le Juda te huat na tuipui hi kang ma chuan midik teril ruwa iwen hi Paul omze nei lo ani zelang iwen huang chunga Juda te huat na om me ka wang hian iwen hnuaiami ICC prosecutor in keile Israel Defense Minister mipui thlan hruai tu te man na thupek an ti chuak hi tu man makan ti lo ICC prosecutor in man mo taka thutluk na siam te mipui ro rel na ram dang anga Israel en du lo tlat te hi achan dang om theilo Juda te huat na dik takani thian du takte u indo na manga thil sual ti tu te hi Israel anom lo Irana te Gaza Syria Yemen le Lebanon te ani anom ni thatna le dikna aya sualna lamtrang malsom na aya anchia du jok tu te u hetiang in niawang hian nangma ni le nangma ni kha in dem ula in za pui ro u ma se hei hi ka cha du chewani Israel chuana in dona hian hne na changdona he in dona hian hne na bak thlan tur kan nei lo wangin hne na hi kan chang ngei don ani chuan tam tak liam to tangin kan mi te chu ran anga talan ni a tim na nei mi alawasa som kan ni a tu ma in min chan turin an kut jung tang pakhat po an ti chelo tuna chuan ram kan neya turam sipai ma in huai sen na le tumru na an tluk ngai lo tur sipai huai sen kan neya keima ni kan in veng me kani Bible Samuel le khabua chuan Israel thahruya chu adolawang ati Juda mi puite jin kong zo tran ni atangin tunlai hun athli pui le boina so sang tak tak kara po hian he manlai thu tiam hi ala nung zela englai po in adik zelang Israel mi pui le Israel sipai te u chak tak le huai takin omra u Israel mi pui te hi voina nen naktu ka nen englai po in annung rengang kalome atiani bazari lo thira wangin kan lome